kalian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, Fiona kalian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, Fiona kalian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Shorty got a face to make you go out. Rock the door with my phone.